Treba doći do daha sada, tako da razumete. Na kraju današnjeg programa da se zahvalimo svim učesnicima programa i predstavimo. Asistenti u radu sa ansamblima, za rad sa dečijim ansamblima: Anđela Pantelić, Lidija Nikolić, Branislav Kiš, Stefan Blagojević, Lazar Ružičić i Predrag Milovanović. Za rad sa omladinskim ansamblom Predrag Nikolić. Za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Simonida Kiš i Sanja Perić. Za dizajn Ana Ivanovski, master umetnosti. Za specijalne programe Milan Nikolić. Kostimografi Lidija Nikolić i Milica Pantelić. Umetnički rukovodioci Narodnog orkestra Nikola Ducić i Arsenije Perić. Specijalni gost Miroljub Todorović Džimi. Umetnički rukovodilac ženske grupe pevača Nina Šurlan. Umetnički rukovodilac muške grupe pevača Željko Šormaz. Predsednik društva Milan Stojić. Umetnički direktor i rukovodilac ansambla Dragan Pantelić. U ime roditelja naših najmlađih igrača želim da ti kažem samo jedno veliko hvala i izvoli od njih poklon. Ako vam se dopalo, a vidim da jeste, vidimo se na nekom od sledećih koncerata Umetničkog centra Talija. Svima želimo laku noć, a gostima iz daleka poželimo srećan put. Do sledećeg viđenja.